o latofatšwa ka go tlhotlheletša dikgaruru morago ga gore mopresidente wa maloba Jacob Zuma latlhelwe ntlwanaswiswi. Mogasi wa peleng wa Ukhozi FM Ngizwe Mchunu o ile a phatlalatša molaetša go marangrang a dikgokagano gore Zuma a lokolwe kgolegong. Ngobaba wethu uthi akawubhadletshele ngithi ma-Afrika into ezawenzeka kulelizwe ngiyayisaba uma ngabe eke umongameli wethu engakhishwa etshele zingaphelile izinsuku ezintathu kusukela manje. Seo se tlhotše gore a pharwe ka molato. These utterances amount to incitement to commit public violence, and we will be opposing bail because when he heard that he is wanted by law enforcement, he allegedly left Joburg through a private jet, and when pressure abounded for him to be arrested, he handed himself over to the police. Boramolao ba mmušo ba kgatlhanong le kgopelo ya beili ba re go kgonagalo ya gore a ka šomiša sefofane go tšhaba ka nageng. Bothata bjo bongwe go bile lentšu leo a le šomišitšego la seZulu. We have had a translator of Zulu, and we are convinced that the words that he used amount to the commission of an offense of incitement to commit public violence. Boramolao ba gagwe ba rile leleme la seZulu le ka se tolokwe go ya ka mantšu a lona. Mchunu o tlo dula diseleng tša maphodisa ka ge dinyakišišo di tsene fase. A ka pharwa ka melato e mengwe. Balapa ba na le ngongorego. We are very dumbfounded about how the courts has dealt with the matter, and if the courts will continue to deal with this matter, we are very worried whether justice is going to be served. Ba re tatofatšo ya go tlhotlheletša dikgaruru ke di tšee badimo. I can tell you now, he's an innocent man, and just to make these things clear, it is very wrong of government when people are looting the malls, when people are looting the streets, and he wants to blame few individuals. For now, according to law enforcement, they have arrested about 6, but those that have appeared in court, they are about 4. Go letetše gore Mchunu a boe kgorotsheko ka la Masome A Mabedi July go tlo dira kgopelo ya beili. Ke Mohlabe wa ditaba tša SABC, kgorotsheko ya magisetetrata wa Randburg.